What happened ke lockdown ha borok ko wei geri ber ke jelahi borok ko wei. Kum kalat ban yadai ke jing sapriang jung kenyang jing pang COVID-19 ke Green Tech Foundation Meghalaya mana ka santrik ujeliu arjar arpo. Kalayo ban Rakhe ke World Environment Day. Ka bade ke Sngi ke bakong santam ban le borom ni ke Mariang ha ka baka pang pedeng ya ke balala ban bu nak mentau news nem kolong biodiversity. A concern that is both urgent and existential. Ya kan ke jing Rakhe ke Sngi Pynneh Mariang nak liang jung ke Green Tech Foundation Meghalaya Manta usnam kalale Lyngba ka video campaign hakaktin kasi pareng garu kenang bakipaj ba kin la ban sutho nakaliang ka Green Tech Foundation ka panpaw ka jing ang note ban thawi kilat kilinti ban Pynneh pensa ya ka meram au badru ban penslur ki para samla ban yai mi shakmat ban yadai ka Mariang na ki jingle klam akor ban jat pen prayaka ban menta tungan ya phais ka ne ka khubor Kajingkala ha kajinglong kasune, kadon kajingkata ha kajinglong Mariang, kabadon pat kajingkata ha kajingipir. Kawai na kini kajingkala kadai kajingumno juki lom tha, kabawanra ya kajingshlay hakiwa. Pat kumjuru kajingkiyo jung kaspat liyaw, hakiway kijaka pat kajingrang terkong hakiway pat kijaka. Sakaway pat kajing kata kabalaban yoi kalong kajing ing no jukla kabapenjot ya kajing ing jukla nai pat kabapenjulor ya gisinti giskod ya gisi dong ini titik no pan pin sa ya kamay Mariang. Air and water pollution, deforestation, wildlife exploitation, waste management and climate change. These are the certain factors that a state has been facing in the wake of this new age. Anthropogenic factors have greatly affected our rivers and water bodies, leading to a disturbed and imbalanced biodiversity. Let us take a pledge this World Environment Day to commit towards a sustainable development with the least impact over our biodiversity. Be conscious about your surrounding and stand up to any practice of environmental degradation. Lakan natina, anchini bumbula au domain pa, aru agil sakni plak hotelai ke parang, thara pain tentang nena. Ia plakan mandeni hotelai ke parang ko nosto kaanya selma. Aru ia hotelai ke parang ko anchini kasanang giza jakalani asal. Sal kari rang tentang Aru anchina makbea neknikani rang sokpainga. Uni gumen, hai anchinya hotelai parang ko smisake jakhana. Aru kuchosa noe upangana. It does not matter how slow we go, but together with GTF, we can save the world. Em kajing ong, bentuk ruwo jam ham. Beledai, leki, bengumpai, burab, lebay lang. Daw po'y wa bu'i jumba tergay. Binga daw, wawara na i. Dekarniadi, bila sedang uyo ite. Kamtam hakam kini kisngi, uyukan kajat bro. Demadu, tang kijing ter, kijing penjot, haka Mariang. Ni benta ite, kadang biang kapot, do yus nok tilangi, do heavy don he, become tam we bom hoy, open jodi, we bom hoy, ule beni, yaka Mariang. Kajukat jingkia, jong wei pa wei brio, kasyang ru, kajing kuat juk subah, juk kameram o kamay Mariang kajungi. Kumbang itip, baka jingklan, jong baro away kenjri, kasyang kajing klan, jong iwe pa iwe dikot, jong kenjri. Kajung kamru, kajing bahajing miat, kajing kuat jong subah, jong Mariang, bat kamjuru ya way pa way benrio, kasyang hangi hi, bangin li kuat, ipin kuat, bangin pin baha yaka.
Kiman pa kipiyu kipara ka im yeulen maka jelang I da kejela ka wada kerku kepang da unong bu nong chna yi Lyngba ka spa Mariang Henry ka jeng penjat penprai ya ka wanang mi kisni dan kala durgo wi ka wan rai I ka jingma hadian habur ka da kamte to perchang I u kur wen nupen uri sumari ya dewa ya krek lang ichirup ya rabi ya kemadriat nan kawi Chasong namja bejo kari de kari wachi kari agel sak mating jok bueng jok Pynneh kata ko mating jok agel sak ni nosto ani ko champing na higher berang ja kude na anchuni kam chasong gapeni kam. We the youth of today are the future of tomorrow. Let's make a change with Green Tech Foundation. I, Hamil, would like to convey a small message on Environment Day. Time for nature is this year's theme. Just as we respect and not ill-treated a mother, we should respect a Mother Earth so that we can grow as she grows old, yet renew and revive by our good actions. It is time for us to give to nature, and the time is now. Spare a moment and give that time for nature. Your earth is my earth. Our earth is our mother. Akum kani kasni kata ha kasantrik jung bana jalio ki ring ki bakha bakha jung kapathai kiyo ban rakhe kan mau kini kasni umno man panya pensa ban pensur ki wei nam tai ki badan ha Mariang te na kan tu ki we baro ki para samla kum ki balanang basuthu akan sim khai kini ka banta wala ilong I banta I barit ya kuban aban le jing le chini satai aban bam ne ki jingpam ki nyot ne ki plastik king de ban berat chini satai de ban pu ki baik de ban berat akan jaka ka ba de ban berat kan ne kalong hi ko ka banta ka barit ya bat habang ya trilang kalalong ka banta ka bakrau tenga sim ki de kabu man pensur pi we poi ban sim kya nam ta kane ka jingbhan joka Mariang ba kumjuro kanwan ra ki jingkala hakane ka bor ka banta mer kumjuro ya kalawai ka bansawan. The impact of climate change will include the warm temperature, the change in the precipitation, the increase in the temperature and weather events, and the rise in the sea levels. These impacts will affect our health through the food that we eat, the water that we drink, the air that we breathe, and the weather that we experience. The impacts of climate change is caused due to the increase in the human activities and the pollution that occurs in the environment. We all must make sure to maintain a safe and clean environment. We must all join hands together so that we can have a safe and clean environment, and in that way we can all have a good health. Kal bangiring ka bangiring lakin reis tang jabo sudah ngimla tehlaka ya jing le rumah kanja ayu yakipa tang lasai kuble phi baro ka message ka bakar pang mangan ai phi galong ka Mariang ka saudong saukun ka ai hangi sibun ke ngimdei ban haram ka kadon tin ong bakanuksa ka babha ya giweba jingkerman ya kalasai bat ki bakumno ita kinungelam ya balashisi Shong ay ha ichikitri yung samla kamenta numdon spa numdon haja kalaman tit kalaman yan jual bat bakam kordo ya gitu samla badon sha mensim jong kajingkitri ya kumlang salang yung shinong ditau bat kamtam eh menyada ya kini saudong saukun baru di bawah lakirku yang ini Lyngba spa Mariang imlaban len ilas dang konsaki hagi ni Sngi
Ba kita kijing don jing am jungi baro isu long len pai enda kijing pitar jong kami Mariang alap yang berjaki bat khamtame ihapun sungko ia kani koi bahkan kalau kebang iyo menring mensim bat ini kelong ibang iyo mandi man kasngi ladang im kendit menrim no manta ladang im nang ban sumarno nadu manta kan poi kapor pada kini hi kenlong kin kelalong kumpan tapi ia kemat conga jungki ikon gigi ban khamtame ia ilong den ban ai begini kesini dan mungkin mau yang saya sen yang ibu kapor kamdai shu bagi dam siapa kapor kadai mentang kamram kadai kejongki kejong don kam kadai hilang kawai don kam man fight mat ada sumar pengin lei sebab ande kedua nagliang jungi ke foundation ramdala banjar kertangian no yan ngai upau ke singmu buram bat ke singai kulai ya gitu parlok di riushimet bat ya baru kipai ba judon ke mensim pan pelaj im apa kiyoi nekilap ya tinuk kemrat badun kam kajing yarap bat kam tame ya gitu perlop di baju mi syakmat pan keren ai pan lei ai pan yada ya kijing penjot kijing penjulor dusman ya kami Mariang penting kena mana kalian ke Green Tech Foundation AI kecingnya terilang bati bat gini AI kecingnya terilang lah kanu kupor gini AI hilang kawe mani mi syakmat mani sngodon kam ban keren man empau batang UI ya kijing penjot kijing penjulor kiba klam jingmut ya kemai Mariang beri kiba tapat ya kiba sop publish pun mitela thank